Kako je čudno biti u 2116. godinu gdje se ja sad nalazim, a opet s vama u 2016. godinu. Nekako su mi rekli da će oni tehnički to da naprave. Da, vi sad pitate se kako što ja ovo pričam. Pa ja nisam više tu. Nekako zbog nečega su me odabrali, odredili da jednostavno me skrate ove muke koje su mi napravili kad su me angažovali da im budem poštar. Jer kao što znate, sve što sam radio u životu se može, kad se onaj razlomak skrati, svest na to da sam bio poštar, da sam vam prenosio poruke, kao i što vam sad prenosim neke poruke, koje su možda istinite, možda nisu. Ja vjerujem da jesu, a ko će znat što je to stvarnost i što je to realnost. Jer možda je ovo sve jedan hologram, možda niko od nas u stvari suštinski ne postoji. Možda smo samo dio neke video igrice, a možda smo i stvarni. Ja ovako kad se sad štipnem, ja sad više ne osjećam bol. A da, u čemu je štos? Gdje sam ja trenutno? Ja, vjerojatno ste u jednoj od emisija koje sam ja radio u prvom ciklusu. Sjećate se Vujice Ognjenovića kad smo pričali o Agarti, o onoj civilizaciji koja živi u utrobu zemlje. Tamo su kontrolisani uslovi za život. Čak ja mislim da je dio Biblije pominje da smo prvi ljudi živjeli tamo i onda smo nešto zgriješili, tobož, i onda su nas prebačili gore na površinu zemlje gdje su neregularni uslovi. Znate, ovo kad se promijeni malo klima, 5 stepeni gore dolje, mi smo u problemu, moramo da nosimo svašta, kišobrane i tako neke stvari. Ja sam sad počinio svih tih stvari. Nekad što sam od toga počinio od mnogo drugih stvari koji su mi smetali početkom 2000. godine, što mi je smetalo. Smetalo mi je strašno što moram da jedem. Ali, prvo, opet ste sad u čudu što ja pričam. I sad vam ja izgledam potpuno kao iz prošle emisije, ali nije. Moje tijelo nije više isto. Ja više nemam problema s ničim, jer prebačili su mene u tijelo koje je slično mome. Samo što više ne moram da uzimam hranu. A da, opet nisam rekao gdje sam i što. Da, sad sam u Agarti, u civilizaciji dolje. Što je tačno sa ljudskom rasom, nisam 100% siguran. Imam neka predviđanja. 2116. je moment u kojemu sad trenutno ja živim, uživam. A 2016. godina u koju me vi sada gledate, jer i u emisiji 106 rekli su mi da će nekakvi, oni mogu sve. Znači, oni su sad napravili da je ovo vrijeme to u koje vi sad gledate i da je to sad neka otprilike 2016. godina i 106. emisija Tiholenda. Dobro, ajde da počnemo od te osnove. Znači, opet vam ništa nije jasno, ja opet sad moram sve da vam pojasnim. A to što ću da vam pojasnim je da sam ja zaslužio, kao neko penziju kad dobije, oni su mene častili da mi promijene tijelo. Jer ja od rođenja sam sve nešto bolišljiv bio. Sve sam nešto se pelja i patio i neka su me to častili da mi promijene tijelo i tijelo mi je sad fantastično. Evo ovako. Ne moram ni da dišem, ne moram da pijem, ne moram da jedem, ne moram ni da mislim ništa, čak ako ćete mi vjerovati, jer i oni misle sve za mene. Valjda su i mislili za mene. U stomaku imam kuglu. Ja sam posvjesno slikao na mojim slikama kugle u stomaku. To je jedna crvena kugla koja u stvari mene daje energiju. Moje tijelo više nije meso i tkivo. Ono izgleda slično kao simulacija svega toga. Samo ponekad osjećam da mi mozak preskače. Ja znam da sad vi pitate, vidiš što priča, koje su ovo nekakve stvari, ali ajde. Ovako. Što mi je još bilo dosadno? 52.000 sati morao sam da sanjam. A na kraju se ispostavilo da su snovi isto što i ugljen dioksid koji mi ispuštamo prilikom disanja, jer sve što ulazi u nas i izlazi u nekom obliku. Tako kad uzimamo tečnost, moramo da idemo u WC, muškarci stojeći, žene moraju da čučnu ili da sjednu na šolju. Kad jedemo hranu, opet svi moramo da sjednemo u WC, to mi je najgori dio.
Znači, ujutro jedva čekam da to obavim, da sam onda miran. To mi je, a dusa mi je bila da jedem. A kako mi je teško bilo da jedem, pa vi nemate pojma. Kako mi je to smetalo. Znači, svaki dan sam morao da jedem po 3-4 put. Pa to stvarno je bilo gubljenje strašnog vremena za mene. I morao sam da spavam po 3-4 sata. Eto, neko spava više, neko manje, ali generalno je to to. Ne znam kako bih ga sad uveo u ovu priču. Ajde da se vratimo na ono što je Vujica Ognjenović pričao o Agarti i da vam pokažem otprilike kako sam ja to mislio 2016. godine, mada nemam ja sad puno informacija. Sve što znam su samo djelići slike i uopšte nisam siguran kolika je ta slika. Jer želim sada da do kraja emisije samo se vratim na osvrt tvoj prikaz za Agartom, kojom si ti kao ja fasciniran kroz tvoju priču i postojanju te druge civilizacije koja i po tvome, a i po mome uvjerenju utiče na naučne pronalaske kod nas. Znači, počeno od Tesle, način na koji je on stvarao svoje stvari, upućuju na to da je bio direktno komunikaciju sa vanzemaljcima. Inače i Teslu slave kao vanzemaljca, u Americi ima društvo osnovano Nikole Tesle kao vanzemaljca, ali u svakom slučaju je imao taj, da kažem, psihički kontakt sa njima i preko njega su oni civilizaciji prenijeli toliko znanja, jer sve što vidimo oko nas je Nikola Tesla. Znači sve ovo što vidimo oko nas ostavio Nikola Tesla, od kontrole vremena i zagrevanja ionosfere pa do ovih sijalica, ove plazme i što ja znam drugih nekih stvari. Pa odlično, sve si kazao. I još ćeš ti malo. Tesla je... Ne za Agartu, za Tesla sam sve rekao, nego za Agartu. Pa upravo to. On je bio u vezi sa Agarčanima. Sa tom izuzetno naprednom civilizacijom. Po nekima prvi stanovnici Agarte bili su Titani. Titani su došli sasvim iz drugog solarnog sistema, ne iz ovog našeg sunčevog sistema. Pošto su vidjeli kako je lice ovo naše zemlje, oni su otišli u Agartu. To je snimak Šambale. Šambala je glavni grad Agarte, ona je jedan od najljepših. Ovo je jedan presjek planete Zemlje gdje se vidi debljina zemljine kore, a unutrašnje sunce. Ovo je mapa Agarte, polovi, znači ovo su polovi gdje je otvoreno. Da, gdje je zemlja otvorena, to su ti najvažniji, najveći polovi. To je ona priča da Amerikanci ne daju da... To je ono, jeste. I tu da je došao Rama, recimo najveći indijski spjevovi Ramayana i Bhagavad Gita, oni također govore o Agarti. Ramayana pjeva o velikom avataru Rami koji je, kaže, na vazdušnoj letjelici doletio iz unutrašnjeg svijeta. Letjelicom doletio iz unutrašnjeg svijeta, ne kaže se liftom popeo, nego letjelicom, što znači da je izišao na polove vazduhom, da naša atmosfera komunicira s atmosferom Agarte i da je on slobodno uletio u to. A da li je atmosfera naša ista kao atmosfera Agarte? Nije dolje atmosferski, bi mogao disati. Ima oko 30.000 zemljana koji žive u unutrašnjosti, a ima oko nekoliko stotina ljudi. Tamo da vidimo to, baš bih volio. Vidi, svi oni, kažu, svjetlost je beskonačna, svi oni koji rade za nju su jedno. A ako mi budemo dobri, ako budemo podobni za njih, oni će sigurno se nama javiti u nekom obliku i možda će nas, da li u duhu, da li u spiritualnom smislu, odvesti da vidimo Agartu, ali nekako hoće sigurno. Jer oni upravo vole da sarađuju sa takvim ljudima. Takav je bio i Nikola Tesla, ali mi smo daleko od Tesle i od njegove saradnje sa njim. Tiho, tiho, da te ne čuje. Ja sam ti, 1781, nova vrsta Subhob, nove savremene civilizacije koja naseljava mnoge galaksije. Zašto izgledam kao Tihomir iz početka 2000. godine? Zbog toga da bi to vama bilo prihvatljivo da zaslušate ovo što ću vam reći. Jer sad, ako se pretvorim da imam pipke kao hobotnica, vjerovatno nećete imati pažnju da me saslušate. Hologramski vi mene sada vidite, a ja se trenutno nalazim na jednoj planeti, u jednom sazvježđu, čije ime, i da vam kažem, ne biste razumjeli jer se izgovara na frekvenciji koju ne možete da čujete. Vi znate da je vrlo ograničen broj ljudskoj rasi frekvencija koje mogu da razumiju i da registruju. Bilo kao sluhom, bilo kao zvuk, bilo kao sliku.
ljudi vide od 340 do 760 nanomikrona frekvencije, čuju slično. Sve ono što je iznad toga, oni ne mogu da registruju. Tako i ime ove planete na kojoj se trenutno nalazimo, koju smo kolonizovali prije 100 godina, je na frekvenciji koju vi ne biste čuli. Ljudska rasa je bila vrlo zanimljiv projekat. Bili ste neobični, bili ste drugačiji, bili ste loši i bili ste dobri. Sve u jednom. Vaše vrijeme trajanja za neku vašu epohu bilo je dosta veliko, ali u ovim uslovima u kojima se mi sada nalazimo, to je bio jedan tren zrnce prašine u pustinji, rečnikom rečeno kako biste vi razumjeli. Malo mi je teško da prevodim sa 1000 jezika u isto vrijeme na vaš jezik da biste me razumjeli. Ali mislim da se razumijemo. Ljudska rasa bila je vrlo zanimljiv projekat. Nije bila predviđena da živi na površini ove planete koju vi nazivate Zemlja. Bila je predviđena za površinu planete koja je imala mnogo manju gravitaciju nego što Zemlja ima. Zato ste često imali problema sa gravitacijom, poput bolova u mišićima, kostima, pogotovo u lumbalnom dijelu. U to vrijeme kad ste vi živjeli, bili su sprave za popravku, tako da je to sve moglo da se eliminiše i nadomjesti, pogotovo antigravitacionim sistemima, ali koji su vam dati na upotrebu tek pri kraju vašeg postojanja. Da. Sada dok ovo gledate, vi dalje postojite. Koliko će to biti još? Ne mogu vam reći. Znate sve da se mijenja. Znate sve da je drugačije nego što je bilo prije samo 50 godina kod vas. Ova sprava ovdje koju vidite na stolu je sprava koja je vama pokazivala protok vremena. Vrijeme je vrlo čudna stvar, čak i za vas. Tamo je bila čudna stvar. U kojem smislu? Nekad je ono sporo, nekad je vrlo brzo. A ovakve sprave su ga uvijek pokazivale konstantno. Ljudska rasa je bila neka vrsta biorobota koja je egzistirala na površini planete koja se zvala Zemlja. Ti roboti baš nisu bili savršeni tehnički i bili su napravljeni da bi se ta ogromna količina potencijala energetskoga koja se nalazila u ovoj vrsti humanoida mogla kontrolisati na način tako što je ograničavana raznim zadacima. Jedni od tih zadataka su bili unos hrane, unos vazduha, unos tekućine i to vas je sputavalo puno. 52.000 časova prosječno ljudi su sanjali. Još više su provodili spavajući, neaktivni ili poluaktivni, da bi prikupili energiju i snagu za ciklus dnevni koji se sastojao otprilike od 8 sati spavanja i 16 sati aktivnog rada. U početku 5000 godina prije ovog momenta kada vi ovo slušate mene kao hologramsko biće koje je potpuno skoro nepostojeće za vaša poimanja jer ja se sad trenutno nalazim na nekoj drugoj planeti, na nekoj drugoj galaksiji, na nekom drugom univerzumu. Jedna od stvari koja su služila za kontrolu vaše rase bila je i vaša reprodukcija. S moje tačke gledišta je bila vaša reprodukcija vrlo komplikovana. Znači, obavljala se jedno u drugom. Žene su bile te koje su bile nosioci reprodukcije na način da su one ostajale trudne, da su se u njima
razvijale bebe i da su one rađale te bebe i kao sociološki zadatak su imali da oni podižu te bebe dok ne postanu odrasli ljudi. To je bilo vrlo teško i za žene vrlo veliki zadatak. Da bi se sve to desilo, morali su se uključiti emocije. Emocije, privlačnosti i atrakcije. Materinski instinkt je napravljen da bude najjači instinkt na vašoj planeti za vašu ljudsku rasu. Tako da je on rukovodio sa vašim produženjem, vašim produženjem, vašim produženjem, vašim produženjem. Bili ste opsjednuti reprodukcijom. To se pokazivalo u posvećenosti pravljenja djece. U jednom momentu to je prevršilo broj koji je bio optimalan za planetu i površinu na kojoj ste vi živjeli. I onda je nešto moralo se mijenja. A koliko ste vi bili ti opsjednuti da ste imali čak i ljude, seksologe koji su se bavili tim stvarima. U prethodnom ciklusu, u Tihomirovoj emisiji Tiholend, gostovali su razni ljudi koji su vam objašnjavali razne stvari. Muškarci imaju neke svoje komplekse, imaju probleme u razmišljanju da li im je ta njihova alatka, kako ti kažeš, prave veličine. I što je to prava veličina? Jer recimo ja imam društva koji ima problem, koji bi, recimo ima mnogi njih, recimo ja bi možda da ga produžim, a drugi imaju, recimo tu im baš sjedio ovaj prijatelj koga je Bog baš podario, bi da ga skrate. Da li je to u praksi izvodljivo i zbog čega i što to znači ženama? Znači, eksplicitno... Nekoliko stvari ću da vam kažem. Prvi put sam se tim u Danskoj sreo sa tim problemom. Crnca su nekog operisali, jer kad mu se god digne pribor, on se onesvesti. Kazić! Jer krv iz mozga siđe dole i on ostane bez krvi u mozak i čovjek kolabira. Nije mogao da ima seks uopšte. I onda su mu to lepo skratili i kod nas to radi profesor Sava Perović. Najbolje radi. Oljušti ko bananu, cap, 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 saseče, skrati, vrati glavić na mjesto. Neverovatno fino radi. Mogu li da te pitam koliko to košta? Ćemo ga malo moramo diti. On mi reći koliko to košta. Samo da vam kažem. Jer sam obećao društvu da ću ih unormaliti, pa vidi ko će me košta to. Da vam kažem nešto što je vrlo važno. Žene su vrlo radoznale. Vrlo su radoznale. I one žele da vide muškarce koga je Bog obdario. Da. Žele da ga vide. I to je nama znači kao ko je veći i ko je bolji. Pacijenta na klinici koga su sve moje službenice došle da upoznaju, da ga vide, jer je on bio taj ekstrem koga je Bog posebno obdario u tom delu. Sad vidite, imao sam pacijentkinju koja se udala za takvog čovjeka. I ona došla kod mene i kaže, doktore, kad god imamo odnos, meni oči izlete ovako. Boli strahota jedna, napatim se. Ne znam šta da radim. Kaže, ja sad razmišljam da pređem u lezbejke. Što u lezbejke? Pa kaže, tamo se maziš i miluješ, a ništa te ne boli. A ovdje, kaže, izlete mi oči uvek kad god on priđe meni. Slušaj, da se ne vidi. Ne, ja sam joj rekao da ću ja da pređem u lezbejke. Kaže, zašto? Pa i mene, ja sam u tim godinama kad mi više prija da me maze nego da moram da gijam. A ovi što te ima produženje kao mene što treba produženje, kolike su te dimenzije što treba? Samo da vam kažem ovako. I može li od ovih drug da mi da pa da skratimo njega da damo mene? Da vam kažem, to pitanje smo postavili na jedan kongres. Htjeli smo da razjasnimo i mi sami. Dubina vagine je 8 cm. Dubina vagine je 8 cm. I sad pazite, znači najmanji u dignutom stanju treba da bude bar 8 cm. To je najniža granica. Znači, to je to. A ova dalje ide do 17-18. Sve što je preko 17-18 Sava Perović to skrati. Centrometal. Sve od metala. Vi ljudska bića ste navikli da sve nazivate određenim imenima, tako da bi me lakše prihvatili kao nekog sagovornika. Morat ću da kažem i svoje ime.
Moje ime je T811/S342 Subhub. Ja sam napredniji model od njega. Ali mi smo jedna simbioza i korespondiramo sa svima između sebe. Ono što je on zaboravio da vam kaže, da Tihomir se sada nada da će ući u program u kojemu će mu biti dozvoljena simbioza sa jednim biološkim agensom koji je vrlo zaštitnički raspoložen prema domaćinu. To je neka masa koja u startu ne izgleda veća od površine šake koja se stavi na kožu ljudskog bića i za 7 dana ona prekrije cijelo ljudsko biće s polja, a onda uđe kroz otvore ljudskog bića, ispuni ga iznutra i kompletno promijeni bioenergetsku strukturu ljudskog bića. Što ova masa nema? Nema svijest. I potrebna je svijest od ljudskog bića. Tiho se nada toj masi, jer ona je napredniji oblik tijela od onoga koje on trenutno ima, a on ima onaj oblik tijela sa crvenom kuglom u stomaku koja mu omogućava da živi u bezvremenu. Jer oni koji žive u Agarti, za njih ne postoji protok vremena. Postoji protok materije, ali vrijeme kao takvo ne postoji. Generalno u univerzumu ne postoji protok vremena onakvi kakva ljudska rasa smatra da postoji. I vrlo je to za vas teško da shvatite. Jer vi barate sa samo 4 dimenzije. Širina, dužina, dubina i vrijeme. Od kojih ova zadnja je vrlo diskutabilna. Vi kao ljudska rasa, još jednom da kažem, ste napravljeni od jedne tvari koja je vrlo rijetka u univerzumu, ali je ta tvar vrlo kvarljiva jer vaše tijelo je nesavršeno, vaše tijelo je slabo i vaše tijelo je podložno povredama. Vi ste napravljeni u osnovi da imate glavni zadatak da se reprodukujete. Kako biste održavali određenu kritičnu masu vašim brojem na planetu? Da, rećete da nije predviđeno da vas umnožite u ovom broju. Jeste. Sve je predviđeno. Svaka vaša misao, svaki vaš treptaj, svaka vaša želja, svaki vaš nagon je već predviđen prije vašeg rođenja u nekom programu. Neki objašnjenja nalaze u religiji, što je sasvim ispravno. Neki ga nalaze negdje druge, što je isto sasvim ispravno. Sve zavisi od tačke gledišta. Vaša percepcija je limitirana vjerovanjem da je nešto nemoguće. Znači, morate da otvorite svoj um da biste prešli na viši nivo. A nećete svi moći da pređete na viši nivo, samo određeni koji program odabere. U centru vašeg postojanja nalazi se reprodukcija. Zašto toliko pričam vam o reprodukciji? Zato što su ovo zadnji dani kada se ljudska rasa reprodukuje onako kako se reprodukovala stoljećima, vjekovima, stotinama godina. Kako god da kažem, vi ćete to razumjeti. Danas tehnologija pravi da više ne mora da se reprodukuje čovjek u ženi da bi iznikla nova generacija. Danas već postoje savršeni inkubatori mehaničkog tipa
koji imitiraju stomak žene. Danas ne mora seksualni čin da znači čin oplodnje. Ali nekad biti muškarac značilo je prestiž da je bolji od ostalih muškaraca, da ima više žena, jer je u praksi bilo nametnuto da najbolji primjeri muškaraca oplođuju što više žena da bi potomstvo bilo što bolje. Toliko ste bili iskompleksirani svojim izgledom, svojom veličinom, da ste se trudili da to poboljšate. U jednoj od tih ovih emisija gostovao je vrlo zanimljiv gost koji je imao problem koji je sam riješio. Već to muško pitanje, stalno se gledaš pred ogledalom, gledaš dole, gledaš da li je moj dovoljno veliki. Sve ti se čini nije, Boga mi, uvijek ti je nekako malo, čini ti se još pogotovo kad se nađeš lice u lice pred ženom pa se još skineš, onda tek dođe onaj trenutak kad... To je naša večita muška boljka. Dobro. Što je naravno mučilo i mene, mislim da ne kažem evo i dalje me muči. Dobro. Ali onda čovjek se pita da li može taj problem nekako da se reši. Znači ja sam uvek za to daj da probamo. Ako imam neki problem daj da probamo da ga rešim. Znači prirodnim putem, ništa operacija, ništa pilule i tako to. I onda čovjek vidi da tu izgleda da ima nešto. Recimo potaklo me je bilo u nekoj emisiji čovjek isteže sebe na neku koturaču pa mu se poboljšaju stanje pršljenova. Pa sam čuo da u Rusiji neki doktori istežu, produžavaju ljudima noge, ekstremitete. Mutnu kost, da. Znači ako može i to da se desi, da neko može i organ, zašto ne bi moglo možda i naš penis da se produži. Pa onda na fakultetu radili smo neke vežbice i stezanja. I ja vidim, nisam mogu ni da dohvatim dole rukama, evo to je znači vežbica, ovako ideš na dole. Posle jedno 6 mjeseci radiš vežbice, vidiš ti to ide. Pa dobro, ako mogu ligamenti, možda može i ova stvar. Znači, kod celog ovog procesa, znači to se zove mutilacije. Pre svega oni postepeno povećavaju svoje te meke organe, znači usne, uši, pa čak evo vidi se i penis koji je povećan da toliko da može čak u čvor. Jeste. Pripadnik jeste u Indiji, sad već ovde vidimo pripadnike raznih plemena koji nose te pojaseve. Pošto je ovo moje, nije naprava, tu bih te malo ispravio, nego je pojas. Pojasevi se koriste, ovo je u svrhu bržeg trčanja. U staroj Grčkoj na vazama, kada su se dešavale te olimpijske igre, oni su vezivali tim končićima da im ne bi smetao organ, pošto su bili goli. Inače, poznato je da su muškarci goli nastupali na olimpijskim igrama. Goli su nastupali na tim takmičenjima i videli su da im organi dole smetaju. I onda su rešili, to se kino dezme se zove ovaj pojas. Vidio si kod raznih plemena i onda ja razmišljam, najpraktičniji bi u stvari bio neke vrsta pojasa. I onda evo vidiš ovaj pojas dole što je ispred nas, ako može kamera da zoomira, to sam recimo šio vezanje sa alpinizmom. Pa ja onda smislim, pa čoveče to u stvari može da se kombinuje sa tim, evo. Znači, pojas koji stavljaš oko sebe, jeste alpinistički pojas koji sam ja šio i koji mi je dao u stvari ideju da to može da bude, znači, u tu temu da ti svoj organ staviš uz telo i učvrstiš ga i plus da mu dodaš silu i stezanje. Jednostavno bio mi je mali. I jeste da sam ja sa svojim devojkama zadovoljavao ih dovoljno u krevetu. I sasvim su dovoljno bile zadovoljne mojim, doživljavaju su orgazme redovno i sve okej, ali nekako ti si, kad se, Boga mi, to nije to. U nekim položajima, recimo kada žena leži sa ispruženim nogama, zaista nije moguće izvršiti duboku, skoro nikakvu penetraciju. Ako ti je organ već malo duži, tu može da dođe do dubljeg prodiranja, pa tako da žena može da uživa u svakoj pozi. A kad ti je već malo kraći, onda... Da mi je bio veliki, sigurno ne bi mi palo na pamet da razmišljam. Ako hoćeš da imaš neki patent na svetskom nivou, za tih 20 godina ti moraš da platiš skoro $500.000. Sad ti trebaš da odlučiš, hoćeš, naravno ne odmah na početku, ali svake godine dolaze sve veće i veće cifre za održavanje patenta. I onda trebaš da se odlučiš, hoćeš, nećeš. Međutim, kad sam vidio da predao sam patent na Evropskoj patentnoj organizaciji na istraživanje, odnosno na pretraživanje, da li nešto slično ima u svetu, da li je neko nešto na tu temu napravio. Kad sam dobio pozitivan odgovor iz Minhena da ima nešto slično, ali da sam ja unapredio taj proizvod, naime neki nemački doktor Joachim Herbert je smislio slično nešto kao što je i moj pojas, ali on nije uopšte dobro regulisao mnoge stvari, znači nije regulisao silu istezanja i taj pojas je dosta nekonforman, ima plastične krupne delove. I onda sam ja našao nešto što je vrlo prijatno za nošenje, mogu i da pokažem. Da, apsolutno. Patent je jako dobro osmišljen
ajde da kažemo, i vreme će pokazati da je pronalazač najverovatnije bio u pravu. Dobro, da li si ti zadovoljan efektima koje proizvodi ovaj? Pa nisam Da baš li imaš sad više disciplinovan. samopouzdanja? Ja sam i ranije u tom smislu imao samopouzdanja, ali pošto sam ti adjutant i moram sve pre tebe da probam, Tačno. to je samo zbog toga. A inače A i nije ti smetalo ruku na srce? Ne. Ali vidim, ova ekipa iza kamera umre od smeha kao da je njima veći. Pa ovo se zove pre svega pojas. Aparat je Pojas, nešto da. što je U glomazno, redu, u redu. nešto što ti može da smeta. Ovo je znači sve prirodno, znači trakice od pamuka koje kad se stave tu uz telo, tako reći da ga ne osjeća. Znači pojas se stavi oko sebe, ove trakice se zategnu, imamo 4 vrste silikona koji idu preko sulcus coronarius, odnosno onaj štrčići žleb koji zaštitimo sa elastičnom gazom. Imamo zaštićeno ime, to je znači Penext, i imamo sajt će biti www.penext.com. Dobro. I očekujem zajedno sa jednom firmom iz Srbije, smo znači u procesu proizvodnje i za jedno mesec dana možete da, najkasnije za mesec dana već počet ćemo sa prodajom da konačno probamo da pomognemo muškarcima, jer ovo čini otprilike ovako. U stvari ovo je najbolji način za upoređivanje i za motivaciju da vidiš kako stvar napreduje. Uzmeš ovako nešto slično, nađeš bilo kakvu kuticu i nađeš svoju veličinu. I onda kreneš od ovoga, pa ovo ti u ta deluje baš kao ogromno. Sad sam dogurao bar da mi je... Blizu njega. Ne blizu, ovoliki i čak i malo deblji. Međutim, opet nisi zadovoljan, pa sad imaš opet dalje nešto. Ti nisi normalan, Zlato, neće nijedna žena će s tobom, neće se reprodukovati. Što ne kaže, ali do ovde... Ali za to svaki će ti muškarac jednom ti zaviđeti. dosadi i onda kažeš, dobro, da kažemo da to gledaoci ne pokušavaju, ali da je svašta moguće uraditi, da penis organ koji svašta trpi i brzo se oporavlja, tako da se zaista to je jedno pleme u Indiji, zove se Sadhus. Jednostavno bio mi je mali. I da mi je bio veliki, sigurno ne bi mi palo na pamet da razmišljamo. Ali vidim, ova ekipa iza kamera umre od smeha kao da je njima veći. Tiho, tiho, da te ne čuje. Aha, evo me opet. Htio bih nešto da vam kažem o Cetinju. I još nekim malim stvarima sad s ove perspektive. Znam, sad ćete da kažete ovo je 2016. godina i Cetinje je u stanju hibernacije. Za one koji ne znaju što je hibernacija, to je najbliže kliničkoj smrti. Jeste, znam, prije 6 mjeseci su bili podaci da svega 4800 ljudi spava u Cetinje i da je sad neka tendencija da se svi sele iz Cetinja i prebače u Podgoricu, poštujući ono što sam rekao, Crna Gora jedan grad, to je Podgorica, ali nije to baš tako. To je samo jedan ciklus. Znači, to je samo nešto što se dešava. Znate da dijete malo kad se rodi, ono je malo nezaštićeno, nekoga podiže, pa ono raste, pa ide u vrtić, pa ide u osnovnu školu, pa ide u srednju školu, pa ide na fakultet, pa uči. Malom djetetu ne možeš dati odmah avion da vozi, jel? Prvo mora fizički malo ojačati da bi mogao da sjedne za volan onog aviona da bi vozio. Onda mora malo i da razvije moždane vijuge da bi mogao da nauči operacije koje treba. Znači sve u svoje vrijeme. Tako i naša civilizacija raste, bila je prvo mlada, pa je onda bila zrela, pa sad ulazimo u jedno vrijeme, kao što već ste čuli, starosti naše civilizacije kad polako smo završili svoj neki ciklus. Sad imamo mi malo vremena još uvijek prije nego što sve ovo završi i Cetinj ima strašnu perspektivu. Znači on je imalo neke svoje padove, pa opet sjaj, pa opet neke padove. Sad je samo tu malo da se primiri. Znači nije ono otišlo niđe. Što se dešava svuđe u svijetu, isto što se dešava ovdje. Neki to zovu globalizacijom, a to znači da će svi ljudi živjeti na jednom mjestu. U kojem smislu? U velikim gradovima. Znači države ne mogu da imaju puno gradova, znači mogu da imaju samo par velikih gradova. Pošto je Crna Gora mala, mi možemo da imamo samo jedan veliki grad, a to je Podgorica. I svi će da se presele da žive u Podgoricu. Sad, mislite da je to počelo juče? Odavno je to počelo. Sjećate se, ovi stariji malo, kad su u Crnu Goru poslije rata zabranili da se drže koze, tada su ćerali seljaka da pređe da živi u grad. Jer
u Crnu Goru generalno koze su obezbeđivale tu neku egzistenciju. Čak toliko je pritisak bio na ljude da su išli u zatvor ako bi im se koza uvatila da je imaju. Kao pod izgovorom uništavaju zelenilo i rastinje u Crnoj Gori. Malo šutra. Ništa se ne radi u svijetu bez neke namjere. Tako da, što se dešava s Cetinjem? Sad otišli su ljudi, moraju da jedu, u Cetinje ništa ne radi. Sistematski je uništene sve fabrike u bivšu Jugoslaviju, a boga mi i u svijetu. Sve što se dešava ovdje, dešava se i u svijetu. Znači, sve što pričam za ovdje, dešava se trenutno svuđe u svijetu. I onda, kad nemaš da jedeš, kad nemaš posla, moraš da ideš na mjesto gdje ga ima. A trenutno u Crnoj Gori samo ima u Podgoricu mjesto gdje možeš da nađeš da se zaposliš. Ali što će sad se desiti s Cetinjem? Sad kad se ovo malo prenaseli, sad Podgorica ima neće oko 250.000 stanovnika, predviđena je za 400.000. Kad dođe 400.000, sad on ima, nazovi neki ima eliti ili tako nešto, će biti tu malo sad tijesno da rečem tako, pa će tražiti elitno mjesto da žive. A gdje će biti elitnije mjesto nego što je Cetinje, jer znate po energetskoj mapi svijeta da je Cetinje od najjačih energetskih izvora u svijetu. A onda fino sad će do toga momenta da izgrade žičaru Cetinje Budva i Cetinje i primorski grad postaje, a evo, hvala Bogu, evo šire još put Cetinje Podgorica, tako da je vrlo jednostavno doći sad do Cetinje i Podgorice. Znači 25 minuta treba ako ćeš ideš na posao u Podgoricu ili ako ćeš ideš u Budvu. Znači idealno mjesto. Oni će onda da naseli. U Cetinje će doći najskuplji metar placa kvadratni u ovaj dio Evrope. I bit će strašno lijepo živjeti. Ko izdrži da ostane do toga momenta, a oni koji se ucele, novi, oni će živjeti kao u raju. Znači, zamislite, uzmete peškir, japanke, popnete se na žičaru i onaj lijepi pogled dolje kad se spuštate po Budve, vas ponese, malo se iskupate, izbanjate se, očistite se peškir na leđa, preko ramena, japanke i opet svrnete u Cetinje. Nema palite kola, nema ništa. Sad znam, reći ćete gdje mi je ona priča da je Cetinje imalo najbolju klimu u Evropi po zvaničnim podacima. To je bilo kad je bilo klime, ali sad više klime nema. Sad znate da oni koji su nas napravili, ja mislim tako i vladaju svijetom i čiji su naši vlasnici, kompletnu klimu kontrolišu na planeti. Tako da, evo vidite, preko noći je 1 do 2 stepena razlika između Cetinja i Podgorice. Preko dana oko 3 sata popodne bude 4 do 5 stepeni, a onda se desi jedna nevjerojatna inverzija da Cetinje bude 1 stepen toplije nego u Podgorici, pa se onda vrati do opet 2 stepena bude u Podgorici, ali u odnosu kako je nekad bilo, to je potpuno zanemarljivo. To je u vodu jednu priču o jednoj državi. Kako nešto sam sad u budućnosti u 2116. godinu, pa me nekakva šeta vata, ne umijem objasniti kako, ne znam ni zašto vam ovo priča. Čak mi nije ni namjerna bila. Ali kad pomenuh Jugoslaviju, ajde da nastavim priču o njoj. To je zemlja u kojoj sam se rodio i ja sam jugonostalgičar, priznajem. Bilo mi je lijepo. Bilo mi je strašno lijepo. To je ono vrijeme kad sam bio šuškan u one moje bolesti u ranom djetinjstvu koje su bile i koje sam folirad imam da ne bih išao u školu i što ja znam tamo, pa si ima neki svoj svijet. I u to vrijeme si strašno bio zaštićen kao bijeli medvjed u toj državi. Pazi, nekome ona nije bila dobra i sigurno oni kojima nije bila dobra neće dijeliti sa mnom to mišljenje, ali ja sam bio mali i rastao sam uz nju kako je ona rasla i uz njene sportiste i osvajanja i imao sam osjećaj da pripadam nečemu jakome. Pa jedan bio je od ljudi koji je po svijeta držao, neke nesvrstane, što ja znam, tamo mi bili između dvije velike sile, sve su to gluposti. Ništa se ne dešava slučajno, vjerujte mi. Način na koji ja razmišljam, evo sad ću da vam kažem, uzrok i posljedice, ništa se ne dešava slučajno. Recimo, ako sjećate prije 5-6 godina ili više u vrijeme kad gledate vi ovo, to je 2016. godina, bila je neka erupcija vulkana na Island, pitanje je li prirodna ili nije, i pepeo ona izaša i obustavili su avionski saobraćaj, kolaps sistema 10 dana, niko ne leti,
Prikazuju se snimci sa aerodroma, ljudi blokirani leže punih hodnika, dovijaju se da ubiju vrijeme, nadaju se svaki čas će prolećeti avioni, ali kažu ne smije da se leti za to što taj vulkanski dim, nešto, ta prašina uništava avione, to jest motore njihove i ne smije niko da leti. Dobro, ali male kompanije koje preživljavaju jedva gube veliku količinu novca kad im avion leži, a da ne leti na aerodrome i dvije male kompanije su se digle i lećele i tvrdile da ništa se ne dešava. Više se nije čulo za njih. Odmah sam osjetio da nešto nije u redu. Prošlo to vrijeme, uspostavio se saobraćaj, poslije mjesec dana kažu aha, veli ovako ne ide, nije dobro bilo, bio je kolaps, veli moramo da ujedinimo nebo nad Evropom. Kako da ujedine nebo nad Evropom? Pa kontrolu leta. Prije toga momenta je Crna Gora i Srbija imala jednu kontrolu leta, Hrvatska drugu, Austrija treću, Njemačka četvrtu i tako. I onda su oni odlučili sad da sve bude jedno centar na jedno mjesto, jer kad bi neki avion ušao u teritoriju Crne Gore ili Srbije, morao se prijavi, kad izlazi morao da se odjavi, da se prijavi u drugu. Sad avioni lete bez prijavljivanja iznad teritorije na koju lete. Rekoh, ovo je zbog Boga bilo, ali nije tu kraj. Onda su se pojavili prije 2 godine, pričamo o 2016. godini, ovi avioni što ostavljaju one tragove velike. Oni su lijepi onako i šaraju ti nebo, naprave neku sliku. Odjednom je nebo postalo providno plavo, svijetlo plavo i odjednom više nije bilo nekih ekstremnih klimatskih promjena bez kadonjače. I odjednom se sve promijenilo. Znači, od kad su nas napravili prije 5000 godina, sve po tome sistemu funkcioniše. Mi smo tu, zbog određenog zadatka, ističe nam lagano vrijeme, a oni... Ali sad bih htio potpuno da napravim jednu digresiju i da odem na jednu drugu stranu. Da pričam o putovanjima. Zaboravimo. Napravimo jedan naš mali matriks. Ne dirajmo veliki sistem, jer on mora da funkcioniše. Strašno u to vrijeme sam volio da putujem. I bio sam u Parizi, pravio neke priloge za emisije i sjećam se tih muzeja u Parizu, kako su veličanstveni bili, kako bih volio da ponovo odem. I zbog toga ću radi mene i radi vas puštiti jedan prilog da pogledamo. Ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. Znam da je zabranjeno snimanje, ali eto, što ćeš? Nešto ja baš i ne poštujem ta pravila, ali nije bitno. Bitno je da ćete vi ovo da gledate, a ja s vama. Okay. You live your life as if it's real. 1,000 kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. Ditch it all to stay alive.
And sometimes when the night is slow, the wretched and the meek, we gather up our hearts and go. 1,000 kisses deep, confined to sex, we pressed against Milije mi sisu, taj će ovdje Bog pomogne. the sea. I saw there were no oceans left for scavengers like me. I made it. Pozdrav iz Luvra za Tihovu emisiju Prstom nemoj ništa dotaći. Pozdrav iz Luvra za Tihovu emisiju Ne može se sve prstom dotaći. Kao što sam rekao, vi sada živite u jednom svijetu koji je mnogo veći naučno-fantastični roman ili film od onoga kojega ste ikad u životu vidjeli i pročitali. Jer vi ste na vrhuncu svoje moći kao stare civilizacije, Rimsko carstvo, Otomanska imperija, Austro-Ugarska. Sve su one nestale na vrhuncu svoje moći i valjda je određeno tako. Valjda je to neki ciklus rađanja i umiranja. Valjda je to nešto što je svojstveno ovoj ljudskoj rasi kojoj vi prepadate. U svakom slučaju, sada imate prilično udoban život. Topli su vam domovi, imate hranu, doduše već 80% hrane koje jedete je genetski modifikovana hrana. Ali, tako je to predviđeno. Isto kao što je sve bilo predviđeno prije vašeg rođenja. Sva naučna dostignuća su urađena tačno u vremenskom periodu kad su trebala da budu urađena. Tesli su dati svi naučni podaci koje on trebao da ima da bi osvijetlio ovu planetu onda kad je ljudska rasa bila spremna za to. Vi živite na površini planete Zemlje u kojemu postoje određena pravila u kojima ste vi rođeni, u kojima vi egzistirate. Sve što vidite oko vas je stvarno, a u isto vrijeme iluzija. Velika većina od vas uopšte ne primjećuje da se zadnje 2 godine u vrijeme kada vi ovo sada gledate, nebo nad vama potpuno promijenilo. Da je oko cijele planete napravljen novi sloj vazduha koji je transparentniji od vazduha koji ste nekad udisali i mutniji. Kao da gledate svijet kroz paus papir. On je žući i vidi se dublje. Zašto je to tako? Ja nemam pristup informacijama da bih mogao da vam kažem s ovoga tačka i vjerojatno nije predviđeno da vam ja sve otkrijem. Ali je činjenica da sada kompletna klima na planeti je pod kontrolom. Znači, moć tehnologije je neviđena. A možete zamisliti moć tehnologije civilizacije koja je milenijuma ispred vas. Njihova tehnologija, da kažem riječ koju vi razumijete, za vas bi bila magija. Za vas bi bila magija, a čak i za mene. Jer postoje civilizacije koje su mnogo veće od nivoa na kojemu se i moja civilizacija trenutno nalazi. A moja civilizacija je budućnost od vaše civilizacije u kojemu se sada vi nalazite. Kad biste znali kako je svemir lijep, kad biste samo mogli da podijelite sa mnom iskustva koja ja imam,
kad biste mogli samo da vidite boje koje nikad u životu nećete vidjeti, zato što frekvencije na kojima se one nalaze nisu predviđene da ih vi možete vidjeti. Jer vi vidite samo par nijansi boja i ništa više od toga. A univerzum je pun takvih oblika, takvih mirisa, takvih boja i takvih zvukova. Da biste od ljepote njihove vi dostigli blaženstvo. Ali iz nekog razloga to vam nije dostupno. Ali sve u svoje vrijeme. Sve u svoje vrijeme. I zbog toga je sada vrijeme sterilizacije. Više nije potrebno da se ljudi rasplođavaju jedni u drugima i da bi se to najbezbolnije uradilo, ljudima se daju vakcine, promjenu hormoni, promjena hormona raznim stvarima kao što su genetski modifikovane hrane i stvari koje avioni koji lete iznad nas raspršuju po nama. Jer ovo što leti iznad nas ne pravi samo drugo nebo, druge oblake, drugu klimu, već i pušta po nama razne stvari kao što su određeni virusi, bakterije koji vrše kontrolu nad nama. To jeste nad vama. Jer mi smo otporni na sve ono što postoji u 21. vijeku. Otporni smo na mnogo stvari koje bi postojale u 78. vijeku. Ali još uvijek ima civilizacija koje imaju tehnologiju veću od nas. I mi smo njima žrtva. Ali mi napredujemo, razvijamo se i uskoro ćemo ući u sažeđenje koje je vrlo značajno za nas zbog resursa koje imaju. Stvar koja se zove je neophodan za opstanak cijele civilizacije svih planeta koje postoje u našoj civilizaciji. Sadašnjost je iluzija. Sadašnjost ne postoji. Sadašnjost je samo jedan hologram u kojemu vi treba se potruditi da budete sretni. Tiho strašno voli da igra tenis. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Now here is a photograph, and here is an impression. So I am going to give you the impressions that I have gathered and see what you think of them by the end of this evening. We're getting new impressions of the sky. Once upon a time, clouds used to be puffy like this. Today, you see a lot of streaks, feathers, and unnatural crisscross configurations. Sunlight is a natural disinfectant. As hazy skies limit the sunlight, molds and fungus grow. As plants that are taking up toxins struggle to live, molds, viruses, bacteria begin to take them over. This is all part of nature, and bioremediation will be the obvious answer. Metallic salts have made our air conductive. This means that we and everything around us can transmit and propagate energy. The air is no longer neutral. It no longer supports, in a healthy way, living things. The second group of materials found in these environmental samples is unidentifiable fibers. And I really want you to appreciate the meaning of unidentifiable. These fibers have been sent to sophisticated laboratories, and there is nothing in the databases that match them.
So these are fibers, we could say, that do not exist in nature. People around the world are developing lesions on their skin that ooze and produce fibers. This is known as Morgellons syndrome. Tiho, tiho, da te ne čuje. Može? Kad su me doveli, pa ja ne znam, u taj svijet koji, eto, vi sad znate kao Agartu, ali on ima neki drugačiji naziv, na nekom drugačijem jeziku koji ja sad ako vam kažem, ništa vam neće značiti, nećete moći da razumijete, jer čak frekvencije koje oni ispuštaju vi sada ne možete da pokupite, jer vi znate da ljudska bića čuju frekvencije, razumiju frekvencije ili registruju, kako bih rekao, od 340, ja mislim, do 760 nanomikrona. Sve što je ispod frekvencije te iznad, to je talasne dužine, mi smo gluhi za to. Pogriješio sam, moram ponovo. Vidimo. Kad su me doveli dolje, imao sam jednu malu dilemu. Imao sam na raspolaganju da izaberem tijelo kakvu će da mi daju. I hoću li da neki budem atleta, ali hoću da budem žensko tijelo. Vi znate koliko ja obožavam žene. Strašno volim žene. Žensko tijelo obožavam, pa to je šifra za našu posvijet. Reću malo sad nešto o tome. Ali imao sam dilemu što da izaberem. A nudili su mi i da budem polu žena, polu muškarac, dolje da stojeći pišam, a gore da imam grudi i da budem lipka lutka, što se veli. I mislio sam se, ako budem pola, onda ću moću sam sebe da diram, razumiješ, i ovo, I rekoh, onda možda mi žene postanu neinteresantne u tom slučaju. I Boga mi rekoh, to je možda preopasno. Još uvijek sad ja imam sve one emocije i sve one nagone koje imate i vi. I odlučio sam se da ja budem isto onakvi kakvi sam bio. Samo što je sad moje tijelo potpuno drugačije fiziološki. Odstranjeni su sve oni nedostaci koji su mene smetali. I nema veze. I ovamo ima žena. Isto ovako kao i kod nas. I imam emocije za njih. I toliko su lijepe žene, kao s mojih slika. U stvari, ispostavilo se da ja sam svo vrijeme pričao priču koja se sad mene dešava u 2116. godini i žene, kao na mojim slikama, izgledaju u ovome svijetu u kojemu se sad nalazim. A koliko je žena važna, moram to da naglasim. Žena je najvažnije nešto što postoji na površini naše planete. Ona je važnija od svega i najljepša. Po zlatnom presjeku žensko tijelo je najljepši objekat u ovom dijelu svemira. Njene obline. A sve je to dato s razlogom. Jer do sad osnova i razlog zbog kojega se rađamo je bila reprodukcija. I najjači instinkt u prirodi je reproduktivni. Sve se vrti oko toga. Na kraju kad onaj razlomak skratimo, ostaje samo taj reproduktivni instinkt koji nas vodi, nas muškarce, da izmišljamo vešmašine, da svašta nešto da budemo kreativni, da pravimo slike, da snimamo filmove, da se ističemo, da bi nas odabrala najbolja i najljepša žena. Zašto najbolja i najljepša? Jer naš je zadatak da se oplodimo s nekim ko je bolji od drugih, da bi to dijete bilo bolje od nas i da bi civilizacija išla naprijed. To je neki ciklus bio uvijek takav do sad. Sad se stvari mijenjaju. Sad je tehnologija toliko napredovala da više to nije potrebno. Ali još uvijek u nama taj instinkt radi. Secret code, što bi rekli Amerikanci, znači tajna šifra za našu posvijest je žensko tijelo. I jednostavno je to tako. Na 70% slika u enciklopediji umjetnosti slikari su slikali gole žene. Pa eto, i ja to radim.
čak Nijemci su neki pravili eksperiment i govorili su da će ljudski život da se produži 10 godina ako uspiješ da svaki dan 10 minuta gledaš u ženske grudi. Znači, ne znam jer se to desilo jer nisam uspio da ostaram, nego sam prešao na ovo drugo mjesto da živim. Tako da nisam to na mene provjerio, mada bi trebalo da ja spadam u tu kategoriju. U tom eksperimentu bih vrlo rado učestvovao i sad ovdje ako bude neko radio taj eksperiment, rado ću se odazvati da budem zamorče ili član toga eksperimenta. O ženama, kako ja doživljavam žene? Žene su u centar svijeta, a mi se vrtimo oko njih kao njihovi radnici. Jeste, tako je to. Oni imaju mnogo značajniju ulogu od nas. A kako? Pa, da li mi ostajemo trudni? Da li mi 9 mjeseci nosimo dijete? Žene su te koje rađaju i žene su te koje poslije podižu to dijete. A naše je samo 5 minuta da ga zabrkamo. I da mi pričamo. Motiv je drugčiji. Nama je to nešto više, kako bih rekao, sportskog tipa. A njima je to od životne egzistencije, znači od životne važnosti jer produžavaju ljudsku vrstu. Nije lako 9 mjeseci nosi dijete. I nije lako ga podizati. I njihovi mišići su savršeniji od našega, od muških mišića. Doduše, ja sad više s tim nemam problema. Ja mogu sad da skočim 30 metara u vazduh i da se spuštim, čak mogu da anuliram gravitaciju i da lebdim. Ali taj ko nas je pravio prije 5000 godina, malo je nas muškarce prevario. Jer ženi je dao 80 puta jači orgazam od našega, a nama je dao samo da laprdamo i pričamo o tome kako smo bili s nekim da se falimo. Nama je miliji se pofaliti, ne moramo čega smo spavali sa ženom, bitno je samo se pofalimo drugu da smo bili s njom. Koliko ja obožavam žene, to najbolje možete vidjeti na mojim slikama. Lijepa, obla, podatna tijela okruglih bedara i oblih dojki. Bijelina meke kože kao mlijeko teče i pretapa se u mliječnu paučinastu masu nestvarnog ljetnjeg sna. Lopta crvena, jasna, tačno smještena sa određenom namjerom i ciljem kao crveno klupko kirkino koje se polako odmotava i naznačuje nam u beskraju mnoštvo mogućih rješenja. Koji je pravi put? Možda se baš tu nalazi pravo rješenje koje nam tiho, nesebično otkriva, praveći od bijeličaste, bačunaste magle čvrste i definisane forme svojih konkubina. To je novi svijet Amazonki, prodornog pogleda, sigurnih i čvrstih mišića sa gotovo dječačkim oblinama koje u svom svijetu suvereno vladaju. U tom svijetu muška prisutnost je jedva primjetna i pritajena. Ona se naslučuje u raznolikim oblicima šipki, traka, falusa koji se obavijaju oko bjeličastih tijela, a crvena lopta je sam umjetnik, tiho, prisutan u svom dijelu kao prorok koji osjeća buduće vrijeme. Njegove slike su borba čovjeka za svojim identitetom i iskonska želja za beskrajem i vječnim životom, mirom i savršenom harmonijom, borba u vremenu, za vrijeme i protiv vremenskog ograničenja. Your crown,
and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is, here it is, here is your wine and your drunken fall. And here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. And here is your love for the woman, the man. Centrometal. Sve od metala. Pristup informacijama koje ja imam su restrikovane i vrlo ograničene. Ja znam samo jedan mali dio velike slike i ne znam da li je on stvaran. Kako ja funkcionišem ili kako funkcioniše model kojemu ja pripadam na potpuno drugačiji način nego što funkcioniše ljudska rasa. Ja imam pristup centralnom nekom sistemu koji bi najbliže bilo rečeno da vi razumijete kao neki centralni kompjuter. I u svakom momentu ja mogu da mu pristupim za sve informacije koje su mi potrebne. Na primjer, kada smo prije 782 godine kolonizovali planetu i sukobili se sa domicijalnim stanovništvom koje se zvalo bio je neophodna koordinacija svih nas. Ovo što ja izgledam kao Tihomir je samo zbog toga da biste vi prihvatili mene vizuelno, da biste mogli da me saslušate. Mada sam se lomio, znači u mome programu, da li da odlučim da budem kao obučen i prihvaćen od vas kao jedna lijepa, privlačna, vama atraktivna žena. Ali zbog napora koji je Tiho radio dok je živio sa vama i uloge koju je imao kao poštar ili messenger, odlučili smo se u njegovo ime da se predstavimo kao on, jer ste vi njemu vjerovali. A on je vas strašno volio. Strašno je volio ljudsku rasu, iako nam uopšte nije jasno zbog čega. Jer ste vi, kao i on, u suštini strašno loši. A s druge strane, opet imate neku briljantnu dozu dobrote, plemenitosti, da je ta kolizija uvijek bila čudna i možda odlučujuća za zadatak koji ste imali. A u početku ste bili napravljeni da pomažete u proizvodnji zlata. Da, u proizvodnji zlata. Jer ako zakopate malo po vašim arhivima, naćete podatke iz starog Egipta, iz Gornjeg Egipta, u kojemu kralj Gornjeg Egipta moli kralja Donjeg Egipta da mu pošalje veće količine zlata, jer ga vi u vašem kraljevstvu proizvodite toliko mnogo. Zlato, vi nemate pojma za čem služi. Mislite da je to samo vrijednost, osnova neke valute ili materijal za nakit. Njegova svojstva i njegova uloga je potpuno drugačija. Ali možda još nije vrijeme da saznate to. Da li je humano ono što mi radimo? Ne znam. Ali to radi i druge civilizacije. Prethodni model koji je bio naseljen u Einderandodunom sazvježđu je potpuno istrijebljen od superiornije rase od nas. Morali smo se udružimo sa drugim civilizacijama da bismo uspjeli da napravimo jednu barijeru, da ih zaustavimo. Za sad naša tehnologija je još uvijek nemoćna da ih pobijedimo, istrijebimo, ali smo uspjeli da ih barem zaustavimo za moment. Vjerujemo da smo mi ipak
najbolji predatori u ovom dijelu univerzuma i da ćemo uspjeti na kraju da izađemo na kraju s njima. Sve ove priče koje vama pričam, mnogi ljudi su čitali u knjigama, nekad starim knjigama, znači koje su se držale u ruci ili stale i čitale. Našim modelima to više nije potrebno, jer u djeliću sekunde svaku informaciju, svaku knjigu, svako znanje mi možemo da imamo. Kao u onome filmu Matrix koje ste nekad imali, u kojemu Neo sjedne na onu klupu, zabodu mu onu iglu u glavu i samo mu ukucaju znanje koje mu je znanje koje mu je potrebno. Osnova, još jednom da kažem, opstanka vaše civilizacije bila je bazirana na ženi. Jer žena je bila centar svijeta za vas. Oko nje se sve vrćalo. Fascinacija vaša ženom, ženskim oblikom, bila je nevjerovatna. Kažem vaša, ali vi se niste pitali od toga. To je bio dio samo programa po kojemu ste vi živjeli. Ne mogu da shvatim zbog čega ste bili toliko fascinirani ženom, jer moj program ne dozvoljava mi logički da povežem stvari. Ali, da vas posjetim još jednom na ono čime ste vi fascinirani. Centrom svijeta za vas koji se zove žena. Moram još što da kažem o Tihomiru. Njegov ego, kao i vaš ego, je bio ogroman. To je bila jedna od kočnica kojima se ljudska rasa sputavala na optimalnu mjeru za svoje postojanje. On je strašno volio kad su ljudi pisali pjesme o njemu. Od njegovog nerednijeg djetinjstva on je izazivao kod ljudi da pišu pjesme o njemu iz ljubavi. Ne, nisam mislio na ljubavne pjesme žena, niti ljubavne pjesme muškaraca, jer njega su žene interesovale. Ne, to su bile ljubavne pjesme, ako ćemo uzeti tako, ali duše, to su bile pjesme pune ljubavi od njegovih prijatelja. I jednu takvu pjesmu napisala je Snežana Dabović i njene sestre i u emisiji ga iznenadile i odrecitovale mu. Dobro. Evo. Tiho mu je ime, on ponosi se njime. Kosa mu je proćelava. I on vrlo rijetko spava. Zna već svaki vanzemaljac da je pravi genijalac. Neki kažu da je lud, ali Tihica stiže svud. Uče ljude da putuju, čitaju i rade, da budućnost ljepšu za sebe izgrade. I šta god da radi, ljepotom se bavi, u snu i najavi. Tražimo jedni u drugima ono što nas spaja, idejama njegovim nikad nema kraja. Crna Gora, jedan grad, poručuje svima sad,
A slike njegove pravo su čudo. Kogod ih vidi, zaljubi se ludo. Zna da radi svašta, divna mu je mašta. Stvorio je čitav svijet, a zove se Tiholend. Tiho, tiho, da te ne čuje. Ima jedna serija iz početkom 2000. godine koja se zove Fringe. Ja i onaj moj drug Pošo nju gledamo kao, ja sam je gledao tada, u stvari ne znam kako da pričam, kao da sam ovo ja sad iz 2116. godine, ali opet je vama nezgodno da to doživite to na taj način s obzirom da me gledate u 2016. godini. Ali dobro, taj Tiho iz toga vremena u tom fizičkom obliku, znači mozak mi je isti potpuno, samo što, mislim, svijest o ovome, sve što znam je ista, samo što tijelo nije isto. Smo gledali tu seriju Fringe kao dokumentarnu seriju. Strašna produkcija, glavna glumica se odmah zaljubiš u nju. Ludi naučnik, sve me na mene posjeća. Ima je kravu u studio i strašno bih želio u neko od sljedećih epizoda da dovedem kozu u studio da mi bude tu kao nešto, eto tu da stoji s nama. Energiju neku bi finu davala. I Pošo, to je onaj, sjećate se po poškanju, onaj novi termin što smo uveli, mala, sitna, lijepa autodestrukcija. Ako autodestrukcija uopšte može lijepa biti mala. Tako da s njim sam gledao to i prepoznavao stvari koje je neko htio da nam saopšti da se dešava sve u svijetu. Preporučujem da još nije kasno da je pogledate. Znači, i doživite kao dokumentar. Jedino što se tu ne slažem, u stvari ne osjećam i nemam saznanja o tome, da postoje neki paralelni svjetovi u kojima postoje isti ovakvi ja, samo u nekoj malo drugčijoj sudbini, da rečem kako to bi sad ovdje rekli, da približim, da bi razumjeli. Mislim da toga nema. Znači da druge civilizacije izgledaju drugačije, da postoje neke možda paralelni nivoji univerzuma, ali u svakom slučaju da su sve te jedinke i humanoidi koji žive tamo potpuno drugačiji od nas, da nema isti ovakvi kao ja bez ovako kad me klonira. U svakom slučaju, da bi bio isti ja, znači moram imati istu svijest, a svijest je samo jedna. Znači, jednu svijest imate i to je to, za vijeke vjekova. Znate da jedan od tih ljudi koji bi se uklopio u taj Fringe je bio i Nikola Tesla. To je čovjek koji je do 2016. godine sve što imate ostavio. Znači, od interneta, struje, mobilnih telefona, sve on te poruke prenio, ostavio patente da bi se kasnije razgradili. Pa sjećate se u nekoj od prethodnih emisija da je preko njegovih studija se dokazalo da je moguća teleportacija. To je kad se pojavite na jedno mjesto pa ne stanete, pa se pojavite na drugo mjesto, pa tamo ne stanete, opet se vratite na prvo mjesto. Kad je onaj brod u Filadelfiju nestao, filadelfijski eksperiment. Svako može kucati na internet danas filadelfijski eksperiment i da to pogleda. U čemu je suština? Da sve ovo kod nas su samo elektromagnetni talasi, da smo mi elektromagnetni talasi, da recimo smo sastavljeni, učili su nas od atoma. Recimo, ako sam ja jezgor atoma, onda elektron bi bio udaljen, znači, od mene na obod Podgorice. Znači, tolika je šupljina između mene i elektrona, što znači da smo mi u stvari šuplji i da samo imamo osjećaj da smo od tvrde materije napravljeni. Sve neke te stvari, o tome je Nikola Tesla nam ostavio neke naznake i usmjerio nas i predodredio da u određeno vrijeme, kad je potrebno, da dobijemo određena znanja. Da li smo mi sve ovo hologram? Nebitno. Znači, da li je mjesec dio sunčevog sistema ili nije? Potpuno nebitno. Tačno je da je prije 5-6 godina NASA javno izjavila da je mjesec da nije dio sunčevog sistema, nego da je šupalj. To ćete vidjeti sad malo kasnije. Ali što to nas briga, i mene, i vas? Znači, mi živimo neki tu mali naš običan život. Ja volim, obožavam da igram tenis. I kakve razlike ima da li je mjesec svemirski brod ili nije? Kad ja uzmem u lopticu, pa s drugovima fino je zafrljačim u vazduh, pa je na servis ožulim, a napravim as. Dokazi o artefaktima nađeni su na Mjesecu i Marsu.
Na mjesecu su pronađeni obelisci, zovu se Blairovi očnjaci, a na mjesecu su i druge neobične strukture, piramide, platforme koje nalikuju na pistete krateri s neobičnim strukturama. Što više promatrate mjesec, to vam je on neobičniji. Kažu da je mjesec šupanj. Kad je tijekom misije Apola bačen modul na mjesec, zazvonio je poput zvona. Neki krateri na mjesecu nemaju dno, kao da su ulazi u mjesec. Postoje dokazi koji upućuju da je mjesec umjetni satelit. NASA smatra da mjesec nije dio naše planete niti našeg sunčevog sustava, da je stariji, da je on tijelo stavljeno u posebnu orbitu. Njegova orbita je neobična, a on se uvijek okreće tako da je tamna strana mjeseca sakrivena od naših pogleda. Nikad je ne vidimo. Što više, mjesec je na takvoj udaljenosti od Zemlje da u vrijeme pomrčine sunce on savršeno prekriva sunce, ni više ni manje, 3 minute. Je li mjesec slučajno u toj orbiti? Ja mislim da nije. Da nam je mjesec bliže, za vrijeme pomrčine bio bi veći od sunca, a da je dalje činio bi se manji krug. Kad je 60. godina započeo sovjetski svemirski program, poslali su sonde da fotografiraju tamnu stranu mjeseca. Jedna fotografija pokazuje vrlo visoke uske strukture koje bacaju oštre duge sjene. Proučavao ih je britanski astronom Blair i nazvao ih Blairovi očnjaci. To su obelisci. Jedan je vrlo visok, a uokolo je 5 ili 6 manjih, koji tvore geometrijski uzorak. Zvuči fantastično, ali kao što postoje obelisci na Zemlji, tako postoje i na mjesecu. Mislim da proučavanjem drevnih civilizacija možemo naučiti da povijest ide u ciklusima i da se ono što se događa danas već dogodilo u prošlosti. Civilizacije idu gore-dolje. Današnja civilizacija samo je nekoliko stotina godina stara, a već imamo naprednu tehnologiju. Odlazimo na mjesec. Nismo mi bili samo pećinski ljudi. Civilizacija je mnogo starija. U prošlosti je bilo ratova, katastrofa, važno je da shvatimo tko smo, odakle dolazimo i koliko je zapravo civilizacija stara. Tako ćemo razumjeti budućnost i kamo idemo. Aha, tu smo. Mislim da ističe mi vrijeme koje su oni predvidjeli da budem tu sa vama i možda još par riječi da kažem za kraj. U vrijeme, kad sam živio u vrijeme u koje vi živite, prije neki dan, strašno sam se smijao jer objavili su ljudi, snimili su kamerama i objavili na YouTube i bile su vijesti u novinama da je u Maroko su oblaci pali na zemlju. I to je bilo tako smiješno da ljudi jednostavno te stvari nevjerojatne koje se sad dešavaju uopšte ne uzimaju zdravo za gotovo i uopšte ne obraćaju pažnju na njih. Izgleda da moram da se vratim. U stvari, ja sam svo vrijeme i tamo i bio, samo kao iluzija, hologram moj je danas sa vama. Još samo bi nešto htio da kažem. Jedna stvar koja me isto zaintrigirala dok sam bio u to vrijeme u kojemu vi sada živite su bili divovi. Znači, ljudi koji su bili mnogo veći od nas, oni megaliti koji su građeni, koji se njima prepisuju, pa sama priča o Davidu i Golijatu, pominju se divovi u Bibliji, znači u tim svetim knjigama. Ali od svega mi je najfascinantnije iskopine, znači groblja u kojima su nađeni kosturi koji su mnogo veći od nas. Zašto to pričam? Zato što u okolini Cetinja, na jednom mjestu koje se zovu Orašani, postoje neka 3 groba u kojima imaju ogromne kosti. Kako tu, tako svuđe po svijetu.
Još nisam bio tamo to da vidim u to vrijeme kad sam bio, a očigledno s ovoga mjesta na kojemu sad nalazim i neću, ali je bio moj ujak kad je mali bio i otvorili su bili taj grob, on je bio mali, ne sjećam se toga, ali se sjećam su to bile ogromne kosti i naišao jedan seljanin i rekao im sram vas bilo, znate da ne smiju da se otvaraju grobovi i zatvorili su grobi, oni nikad više nisu primicali. Ali arheolozi imaju pravo da to rade u cilju istraživanja i proučavanja naše istorije ili nekog vremena u kojemu smo mi živjeli. Tako da svugdje po svijetu se one ogromne lobanje i ogromne kosturi nalaze. A što mi još fascinantnije, to su one lobanje izdužene, kao što su imali faraoni one kape na glavu, izdužene, mislite li da su imali radi ukrasa i radi toga? Ne, nego zato što su njihove lobanje bile izdužene. I to je bila jedna posebna rasa humanoida na našoj planeti koja su bili posrednici između nas i onih koji su nas stvorili i koji su nam pomagali da budemo nešto malo bolji. A znate i sami da sve religijske knjige prvo što nam saopšte je da budemo bolji. Znači 10 zapovijesti ili nije važno koliko ih je, kažu prvo ne ubij, ne laži, ne kradi, ne ljubi ženu brata svojega i tako dalje. Kako smo mi loš model. Nije ni loše možda što će da nas ugase vrlo brzo i što ćemo biti u jednom boljem tijelu, ali opet se pitam, ostavili su me u novo tijelo sa ovom istom sviješću, pa ja sam strašno loš. Kao bilo ko od ljudske rase. I mene treba vaspitanje. Možda uspiju da mi promijene malo tu matricu i taj uslov ili ovakvi treba da budemo da bismo bili vojnici, pioniri u istraživanju i osvajanju nekih novih prostranstava. Zašto to sve tako funkcioniše? Pojma nema. Koja nam je svrha? Još nisam zaključio. Znam samo djeliće slike na osnovu kojih ne mogu da znam kako cijela slika izgleda. Ali ono što znam je da strašno volim da igram tenis. Hvala puno. Vidimo se la próxima vez. This is the end of Tiholand. And remember, ne može se sve prstom dotaći.